Romromuar kadigiti agundaway tinagan ni Mayor Rafi Benemerito kas sa mga daulon ton iti League of the Municipalities of the Philippines Ilocos Norte chapter. Detikat kalpasan nga nalpaston iti termino ni Mayor Joffrey Sagid iti second district at isublat to dito yun iti primero distrito. Yan po na ni Mayor Benemerito nga nakasagana ta iso na bilang ta iso na't madutukan depende no aisot ibagamot iti kangatuan nga grupo da wenno iti team Marcos. Lakas pa. Kulit, ilang bago rin. Pinagpalok pa rin si nagitwaran doon ipagkakiti tayo posta yung tingapuan at nakambut ka wala tayo. Kung ano pagkakata tayo ako okay ko na ako. Lutay ko na tayo Shakti Purpursiga po. Kami ko talaga na-inspire. That's next na balin na ako. Kami di ko siya alaga at PCL President talaga inspire ako na. Talaga talaga rin at yan sa trabaho na. Ipaset pa nagsarita ni Pagudpud Mayor Benemerito. Damag manipod iti LMP office para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.